iri ni ijambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye tugiye kumva yabwiye abanyetanzania ubwo Perezida Samia Suluhu yarahiraga, ndetse aho Perezida w'u Burundi yakomeje kuvuga ati abarundi turishimye cyane kubwo kuba Samia Suluhu yatowe nk'uko n'abanyetanzania bishimye uyu munsi, ndetse dusangiye ibyishimo. Reka twumve ijambo ryose rya Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye yatangiye n'ubundi ashimira bari bahari nk'ibisanzwe, ndetse anavuga ko ari icyubahiro ndetse anejejwe no kuba ahagaze imbere y'aba bantu bari bahari muri Tanzania. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali mbalimbali, mabibi na mabwana, ni heshima na furaha kubwa kwangu kusimama mbele yako Mheshimiwa Rais na mbele ya umati wa watu wa kiwango hiki. Kwa niaba ya Warundi na kwa niaba yangu binafsi, ninakuomba upokee mapongezi yangu na dhati kwa ajili ya sherehe ya kuapishwa kwako kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Evariste Ndayishimiye yakomeje avuga ati nkuhagarariye abarundi ndetse nanjye ubwanjye ku giti cyanjye muri kano kanya bagusabye ngo wakire felicitation rwose tuguhaye bwa kuba wongeye kuba Perezida w'igihugu cya Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, ningependa kuwapongeza ninyi raia wote wa Tanzania kwa jumla kwa namna mlivyopiga kura. Avuga ati reka mbonereho no gushimira abanyetanzania mwese kubwo kuba mwaratoye neza. Katika ulimwengu wa leo, mnajua kwa wananchi upigaji kura ni kama mtihani. Mumefaulu mtihani, hongera sana. Ndayishimiye yavuze ati reka nongere mbibutse ko rero gutora buriya biba bimeze nk'ikizamini, ati ikizamini mwagitsinze rero nimwongere rwose mwikomera amashyi. Tunawaahidi kama Warundi kuwa pamoja nanyi na kutumika pamoja na viongozi wenu katika harakati zote ambapo tutahitajiwa. Ndetse yakomeje yizeza abanyetanzania babwira ati twebwe nk'abarundi turabizeza ko tuzakorana n'abayobozi banyu neza, ndetse tukazakomeza kuba twafashanya aho tuzakenerwa hose nk'abarundi kugira ngo dukorane na Tanzania. Rais, Warundi na Watanzania ni ndugu, na undugu huyo sio kitu kilichoanza leo, bali ni kabla hata kupata uhuru. Kumeje avuga ati nyakubahwa Perezida, abarundi n'abanyetanzania ubundi turabavandimwe. Ubwo buvandimwe bwacu abarundi n'abanyetanzania ntago ari ikintu gitangiye uyu munsi ubuvandimwe bwacu, atahubwo ubuvandimwe bwacu abarundi n'abanyetanzania bwatangiye na mbere yuko ibihugu byacu bibona independence. Evariste Ndayishimiye yakomeje avuga ngo na nyuma yuko ibihugu byacu byombi Tanzania n'u Burundi bibonye independence, ati abarundi benshi bagiye bakirwa muri Tanzania guhera icyo gihe, ndetse na n'uyu munsi abarundi bari muri Tanzania baba bumva bameze nkaho bari iwabo. Niwe nabahungiye muri Tanzania, nabagiye gushaka ubuzima muri Tanzania. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ati abarundi rwose bari muri Tanzania bakiriwe baba bumva bameze nkaho bari iwabo, bamukomera amashyi menshi. Ati kubw'iyo mpamvu rero bw'ubushuti buri hagati y'u Burundi na Tanzania, ati niyo mpamvu mbabwira ngo ibyishimo by'abanyetanzania uyu munsi ni nabyo byishimo by'abarundi. Ndetse yakomeje avuga ati abanyetanzania n'abarundi turi abavandimwe, turi inshuti, nta n'ikizadutandukanya, ati tumeze ngo ni kama muti. Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje avuga ati nyakubahwa Perezida wa Tanzania, muri kano kanya nakumenyeshaga ko amahoro buriya ni ikintu utabonera agaciro, ndetse ibyo bintu abanyetanzania murabizi neza cyane. Mu myaka 60 ishize Tanzania yabaye urugero rwiza rw'igihugu gifite amahoro, gushyira hamwe, ubumwe ndetse n'iterambere. Ati cyari igihugu cy'intangarugero. Niyo mpamvu rero guhera uyu munsi no gukomeza mu myaka yose iri imbere turi kwifuriza Tanzania ko yazakomereza kuri uwo mujyo yari izwiho. Tanzania mumeelewa vizuri msemo huo, kwani kutoka zaidi ya miaka 60 Tanzania iliendelea kuwa mfano wa amani na utulivu, umoja na maendeleo.
hiyo, katika muhula unaoanza leo na hata baadaye, tunaitakieni Tanzania kuendelea na mfumo huyo. ndetse yakomeje avuga ati nk'uhagarariye abarundi nanjye ubwanjye ku giti cyanjye nagira ngo nongere kubamenyesha ko imishinga igihugu cyanjye cy'u Burundi cyari gifitanye na Tanzania yose tugomba kuyikomeza, imishinga y'iterambere, ndetse tukanakomeza gahunda zo kurinda imitekano n'amahoro ku mipaka y'ibihugu byacu ihuza Tanzania n'u Burundi. Ku mipaka yacu tugakomeza kurinda umutekano wacu dukorana uruhande ku ruhande, ndetse by'umwihariko tukanakomeza gufatanya na Tanzania kugira ngo tubashe kurinda ikintu cyose cyahungabanya umutekano w'aka karere duhuriyemo. Nyiricyubahiro Samia Suluhu ati ngenda bizi neza ko rwose ku buyobozi bwawe uzakomeza kuba inyenyeri imurikira igihugu ikiganisha mu nzira y'amahoro, gukomera mu iterambere ndetse n'ubumwe bw'abanyetanzania, ndetse by'umwihariko no gukomeza kunga ubumwe bw'ibi bihugu biri muri aka karere turimo. Ashoje amushimira n'ubundi amubwira ati reka nkwifurize nanone ndi gusoza felicitation ndetse ngusaba ko wakomeza no kuba inyenyeri imurikira abanyetanzania ndetse by'umwihariko n'umugabane wa Afurika muri rusange. Imana ibarinde. Nyota kwenye njia ya kudumisha amani, kuimarisha maendeleo na umoja wa kikanda. Kwa kumaliza, Mheshimiwa Rais, ninasisitiza mapongezi yangu kwa sikukuu hii. Ninakutakia tena kila laheri katika utimilifu wa dhamira kuu, dhamira ya kuwa nyota ya raia wa Tanzania hata na bara Afrika. Mwenyezi Mungu abaki nanyi wa Tanzania.